Ma, ma, rumarak damdama kadwak dagi friends ko, baka kanak to nga makaawid, matulugak to iji ayan ti barkada. Kat sino kakadwam ko mga rumwar? Kat dagi friends ko ni Donato, ni Pugak, tapos ni Igor. Anya may sam nga babae? Oh yes mama, apa edati dakas na aya? Iha, amok nga babae kang agrup-rupa ka nga lalaki. Yung amom, nagalas mat nga yung kailambong ti sayo, ti iji torta nga itlog kan, nya dayto yan, itlog kan tarong. Madamdama machismis ka pa, nga may maysam nga babae, makilalaok ka ti lalaki. Baka ibagadan tupay, sayat ka. Amumatan tingiwa ti chismosa. May maysam nga babae? Ay, is not pleasing for the eyes of the beholder to see. Ay, nagalas anak, nagalas. Ay, itanan, ang nga palubusan nga makipan ijay. Amo madati istorya. Tupay di tumboy nga apa nakibarbartak kadagi babaros. Among tinangyari. Ti barbartak na naiturugan. Idi maimunawan iti kaagsapaan. Among ti kunana. Ay, kastoy gayam ti hangover. Sumakit di pipit. Mabaliktad pa'y ti pante kunana. Among tinangyari, mabasam ijay, mabasam ba ti lesson ijay? Usaram ta critical thinking mo nga mang-analyze di imbaga. Among idisyak ti balasang, ako ay may kasabihan. Ang bartek is a one-night fun with the permanent consequences. Kasta. O, real talk, madamdama, mabartek ka ijay. Tapos ti barbartak mo, real talk, mabuntis ka. O, tapos ag anak kanto, na maganda, sino ti ama ti anak mo. Ibagam to, kuwa gamin ngay, nabarbartak ka. Kunam to, nasipnat gamin idi. Tapos nakapaklubak ngay, hang ko nakita no sino ti ama na dahito anak ko, ibagam to. Ay, nakababain, kababain. Ay, ang kapalubusan. It's better to be safe than nyadiayan, than sorry. Hay, no amum lang. Ubing ka pa, nga dumiso ti lamok di ta ramay mo. Tapos, in an instance, ti barbartak ti kakadwam, mabastos ka pa ijay. Ay na, think anak, think before you drink. No maamiris mo lang kumadagito na panpanunutak, dagito na bagbaga kanyam. It's for your own health and safety and right conduct. Tapos mapangkanto di social media. I-message mo to dagiti gagayam mo. Ibagam nga burangan ni nanang ko. Pasla nga dragon. Amumla ko ma. Ngam at the end of the day, in the beginning of the night, it's for your health and safety. Dito aramida kanyam. Limpyo dagita kakadwam agin sisingpat kitab. Damdama mabartak da, manyakis da. Who knows?